درباره حج رفتن اکای شعبازانی که شما همیشه چی گفتن همین چیز خد دوره فکر میکنی که همین چیز میشن بکنی با که پرستن خیلی برنامه ما راست دیگه بیانی که چی سه چک چک چقدر که نوی گفت که ما خاکی ریپ همه بزن جویش میشم هم سری ریپ همه خیرم دایم وقتش ما میگفتم شاگرد بشم سو شاگرد نمیگیرم میگفته салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро зиёд кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбеҳ ё хароб кардан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ соф савдо кӯмак мекунанд. Доставка ба Москва ва Санкт-Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом алейкум бародарон, салом алейкум подписчикои канали Тоҷикон Груп. дар имрӯза барномаи мо Шариф яъне ки бо тахаллуси MC Шурик برنامه ما راستی گپ می‌باشد و رحمت که برنامه ما را قدر کردیم و تکلیف ما را نکردیم. رحمت. برنامه ما را تماشا کردیم؟ او یادش تماشا کردیم 100%. برنامه ما چه که نامش راستی گپه چی سکرت یک بجا نمیکنیم آشکارا برای مخلصان سخن میکنیم. یکم سکرت هم ندارم خیلی. یکم سوال ما همین خیلی که تا جای ما میدونیم ریپورت خوب میخونیم و در ارتاو 500,000 جا بیفتگی ریپورت ها تبدیل بکنیم رحمت سیفر هر کس هم بیفته نمیتونه و در چند ما را گفتن که MC شوریک شاگرد ایشان MC هست همین در خود چی گفتنی؟ مثلا چی گپ گفتنی؟ نشد شاگردی بدن بسیار میخواستم شیدم نکی من وقتی را قبول نکرده بودم وقتش من میگفتم شاگرد بشم سو شاگرد نمیگیرم میگفته نو خودم میموندم من خیلی نکمالی دستان امسی وقتا با اسوسو بعد گفت نمونی اون چند سال پیش بود با این وقت یک گرفتم ای تک رفت اومد منظور اسوسه یعنی که رفت اومد любое время да تا جای ما میدونید شما استودیاتون ای سر نو برقرار کردین در استودیا تو قراره چه بشنید؟ نه استرادا هم запись میکنه برادرو استودیا سابینا رکس یک سره برقرار شد و آدرسش ایرپورتای با پاروی تکنسی لده همه ایرپورت موستی ایرپورت میشه 4 یخیلر همه گردیم موست میشه بعد با اون بلندی همه فروی جیرو پاروی تکنسی لده جی نومر پومیره همجا هسته اینترنت داده یک دو وقت اخیر چه سببه که MC شوریک پیشروی نکرده سبب یکمش کرانتین بود دیگه خیلی ساز نمی زور هم باشه لبوی زور میترسه مقصد جان شیرینه خیلی سلامتی نگاه میکنی مقصد پای کار بوری استودیات یا طرف میمونی و امو قانون ریویه میکنی مقصد نمی ریویه که کردی همش میشوه نویگری میشوه نمیگریزه یک اونجا امی بعدی همه کرانتین نبو سر کردیم که کلیپو اینا بول نیبو کینو پینو چیزده بهترین تا جای ما میدونیم حاضی در نوی ریپ نوی کمسی یعنی که نمروز خطی جنون و خطی خیزه 20 شش با یک بطلوره همه چی گفتنی؟ راستی که اینترس ندارم خیلی ساده اینترس ندارم خیلی اندرگراوند بطل نمی چیزا من اینترس ندارم نمیدونم خیلی شاید بکنم یکی او بزنه نزنه اون بوده پلوسه سادو دخته ساد بکنه چنین مردک نمیتونه شیده ایروی فکر شما در بطل شش با یکی نوی و خیزه 20 کدامش میبرم؟ سو چیستم نیه نو همش اکنه نمیدونم که ممکن نیم شب بزنه بطل ده اون کلاش زوره من دست برداشته گیم سغیره زور میخونه فکرهای زور گپای زور دوره تا جای ما رو میدونیم تکسوش هم با قوت بینی و زوره تکسوش معقول ماده و تا جای ما میدونیم یک رپ دیگر هم شما ایهاورا خوندگین نامی رپ چی بود؟ دیری بچید برو امون وقت در خونده بود خانه گذاشته بود ترکش بعد من اجازت پرسیدم مقصد رفتم پیش که همین ترک سیسته همین ایاتی ما بوریده معقول شد دیستویتین تکسی زور بود و خیرنگ یخی دیگر رپرو نتونستم خیلی دزدی کنم برم رپ شب بدزم بیام باید بخونم و باید بفهمم خفگری شوه
даже ҳамун реп ҳама мақсад маъқул шуд чиста вақте ки историяи ма борӣ буд амура рафтум ма пеши занг задум акай давраи пацани қатъи ваёимда рафтум омад салом алейки хелиям ҳурмат мекунам в общем рафтум пеш гуфтум мақсад ҳами трек хайд чиста барои ма айда маъқулай натури беё ҳами трека гуфтум ма дембора бихонам гуфтам иҷозатам метӣ набади ки гуфт брат чика 100% гуфт биги бихонша ма медонистем ки ҳами трека аю хондагӣ нагзашт не ки ма по-любому мегза барои ки чизе ки ма дам маъқулай ма таҳти дил тайёр мекунам ё ки таҳти дилам чизам мехонам ӯ мегзара уже зурай баъд ҳами трека хондум уже таги 500,000 дахест уже зур гузашт хай благодаря ҳаму ва кадаки меҳнат кардам мақсад аз ҷои вай яке аз гем буд мегуфт не айсуса накӣ кора хеле кардем хай мужикӣ кард зур ман надизидам репша на ягон кардам иҷозат пурсидам хондам ин ҳамин қадар ҳофизам байди як сангали мирзорам намерини гӯи рустамам мегирам мехонам конрам иҷозат пурсидага хай ҳама хелаи дизди ҳисоб намехӯра вақте ки соҳиби ҳаму авторшам мепурсӣ ки мақсад мумкин нест вақте иҷозат дод ман гапи халқа дигар гӯш намекунам барои ки ман главни уже медонам ки дар кадом барномаерам бирам бишинам рӯпарума марда гузана сухани худаш кати мегӯяд ки иҷозат гирифтагия пацан мақсад хеле довольнигӣ намекунам нагӯям медизану не ки ман иҷозат мепурсидам мақсад ҳама иҷозат намедод намекардам ҳамиса саволи дигар мо ҳамин хеле ки дар бораи ҳаҷ рафтани акай Шаҳбоз яъне ки шумо чӣ гуфтан ҳамин чиз хадбора фикр мекунед ки ҳамин чиз мешавад мекунед ё ки просто хайр кард агар мехоҳед дар шодтон 30 сомон кор кунед дар ссилкаи зери видео буда медурем регистратсия мекунем записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем ай худат боварӣ дорӣ беҳтарин шансҳоро барои ту паримач метиҳад ба фикри худат чӣ хел ҳаҷа хайп мекунӣ ина бес фикр кун мақсади чиз барои хайп кардан нест як худати так нагори бу мақсад ин чиза хайп мекунӣ дуажди гуноҳайда мақсад ҳар як одам ният дорад ки брава и дурӯғаи гап ки ман хайп кунам ҳаҷ бирам бугум баъд я пранк кунам ё ки хайп кунам ягон хай ният дорам мумкин ҳақиқатан мерава кира намехоҳад гуноҳш тоза шава чӣ шава ният дорам мумкин ки брава яке дар дуруни вай ман набошам ку ҳиссиёти вай бифаҳмам чӣ ҳиссиёт дорад чӣ ният дорад хай насиб карда боша худо рӯи сафедаш бита баракатш бита тезтарак брава мақсад ҳоҷи Шаҳбоз шава биёяд ҳоҷи дигар шонемси не ҳоҷи Шаҳбоз шава ва худо бачаи зура дастгирии зур кардагия дар зиндагӣ бисёр чӣ метарсӣ мисол хиёнат ҷурагӣ ошиқӣ агар бигирем ай ҳамаш метарсам ҳами дӯстам хиёнатет кардан метавона арӯстам хиёнатет кардан метавона мақсад даже ами авлоди хитам хиёнатет кардан метавона ака неважно иш ки чтобы ту именно да як чи да ошиқӣ тура хиёнат кунанд ё чи мақсад гап як чиз амонат мемонӣ да амонатат хиёнат мекунанд ин хиёнат чанд навод мешава бора ҳам қаяташ не ҳамаш метарсам худо ки якмаш ҳамиша ба сари мо наёра именно яке ба сари ягон зот ёдам ба сари душману наёра ҳамин чиза дар зиндагӣ чӣ мешкат дорем мисол чӣ мефаҳад бошем чӣ орзу дорем ки амалӣ шавӣ нест популяр нест ростша бигӯ барномаи мо рост дигар баяне ки чиста чакчак орзуи ман единственный ҳамея ки падару модара ҳаҷро кунам намиқа орзу дорам баъд дар чи бо ҳамин падару модар ки розӣ боша худат ба ҳамаи орзуот мерасӣ чӣ мечита чӣ орзуе дорӣ ҳамин падару модар аввалин ки худо розӣ боша баъд ҳамин падару модарат ки розӣ боша эта дуоша ки гирифтӣ бесумам ту ба мақсадот мерасӣ бе ягон чизам мерасӣ единственный главни ҳамин чизае да ам дуои падару модар гирифтан орзу репи чи ҳамаш мегзара гап рост шидагие ки текстотон ягон дигар нависаги бошад текст ягон реп қувватона физиштаги бошад даже ма дар шон нависи текст навистагӣ нест намиқақатшуна даже ҷои шумадаги вақт шуда гуфтагӣ меша бинависа ка масалан вақтое ки ҳавас доштум хеле на авж гирифте сабаб ҳамин чиз не навистагӣ нест
همه میدونه این چیزا مهنت کردی یک چیز میشود و در آینده چی کار داری؟ در آینده اصلا مخلصا چی اجرا مخلصا نام کاکس دیگه نویگری را که خدا نکشمون تو چینا چقدر که نوی گفت کم خاکی ری پامه بزن جوش میشم سری ری پامه خرم مقصد صبر کردن در کار جدت کردن در کار نویگری کردن در کار تمام ای مخلصا چیه مقصد یا دستگیری کردن لایک موندن پادپیسیاسیا کردن اون کاری نیست بسومن بعد دمو آدمایی که کامنت های بزیب می نویسن کامنت های بد می نویسن یک چی گفتنی مقصد ای میگن که تو خیلی و خیلی اما یه بار افتان میختن نگاه کنین چه خیلی بودین در وقت سیتواسیه عوض بینیتون مقصد ممکن که یک گپی زگیتون پشیمان میشین بعد من رو بفهمین دیگه‌مش که خداوند چه خیلی که آفریدهمون همون خیلی شکر میکنیم مقصد میگردیم رسومی هر یکی ما خداوند داده بر رسم یک از دیگه خریدن در کار نیست دیگه‌مش همه که او کامنتاتون من نمیخونم چه مایو قدر میخونم خدمت اصلا وایرون میکنم ولو چه دلیت کنم یا که نخونم وای خوبه که گو ندیدم نمیدونم کدامت که کامنت های خوب میکنی مقصد کدامت که حیات نری موزیکی مقصد ما هم خیلی آدم‌ها را مقصد دستگیری میکنیم ما هم خیلی آدم‌ها را دستگیری کنیم و دستت که خیلی چی میگن کو زوروی دوره تینجی ای پشتی کرم فقط زور مقصد خیلی آدم‌ها را اهمیت نمیدیم در چی بود همین پیشروی های ما دستگیری های شما من نه یکم که از کار دارم نه بخیلی دارم میخوام نه یکم که از کارم بگیرم نه بخیلی میکنم در چی در پناه خدا باشم رحمت بچه ها کانال ما دم آبونه شوید و کانالی امسی شوریک دم آبونه شوید و برنامه آینده را انتظار شوید و نویسین که در برنامه آینده روز دیگر کی را ما دعوت کنیم ما حتما کوشش میکنیم و تکلیف میکنیم اگر که گپ ما را گرفتن آمدن برنامه ما را اشتراک کردن مقصد که شما دم خوب میشن ما دم خوب میشن در بار دیگر شما دم هزار آمد و همین برنامه ما تمام سلامت باشی برات